Welcome once again. This channel is Jamsport Focus TV. Ndabashuhuje cyane bantu bateze amatwi channel Jamsport Focus TV. Aha nta handi ni isi y'imikino, ahandi utayibona usibye kuri channel Jamsport Focus TV. Akanya rero twaje kubagezaho amakuru agezweho ya siporo utasanga ahandi usibye kuri channel yacu. Amakuru agezweho y'imikino abari kuvugwa mu Rwanda, muri Afurika n'ahandi hose ku nkengero z'isi zisigaye hose tubagera tukababwira ibiri kuvugwa. Bibutse rero aka kanya uyu munsi ni kuwa kabiri, akaba ari itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Uyu munsi rero twabazaniye amakuru ari kuvugwa i Burayi. Bibutse bakunzi bacu kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona bitagutinze, mbere na mbere no gukora subscribe, ugakora like, ugatira na comment kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona cyane. Amakuru yacu rero bakunze b'amakuru ya siporo rero, reka tuyahere ku mikino yagiye iba. Ngira ngo ni imikino itandukanye yagiye iba cyane. Habaga umukino wahuje ikipe ya Sunderland yakinaga n'ikipe ya Burnley mu ikipe zigiye kumanuka cyane. Iyi match rero yarangiye ikipe ya Sunderland itsinze Burnley ibitego 3 byose ku busa. Ni match yoroheye ikipe ya Sunderland, aho igitego cya mbere cyatsinzwe na Antonio Twanzebe yaje kuba yitwara neza atsinda igitego, ikindi gitsindwa n'umukinnyi bita Diarra. Twanzebe yagitsinze ku munota wa 9, naho Diarra agitsinda ku munota wa 32, naho Taribi yaje gutsinda igitego cya gatatu ku munota wa 72. Ngira ngo niyo match yabaye. No muri Saudi Arabia Pro League naho habaga match zikomeye cyane. Umukino wahuje Al Hilal ikina n'ikipe ya Al Hilal Etihad, biza kunganya ari ubusa ku busa. Umukino waje kurangira ari ubusa ku busa. Noneho iyi match yari ikomeye cyane, yaje no kubonekamo umutuku. Bakunzi b'amakuru ya siporo by'umwihariko muri Premier League rero, reka tubabwire uko urutonde uko rumeze nyuma y'uko Premier League yashoje. Uko urutonde rumeze rero, ikipe ya Arsenal kugeza ubu ngubu iracyayoboye urutonde n'amanota 53. Ikipe ya Manchester City iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 47, naho ikipe Aston Villa iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 46, naho ku mwanya wa kane nta yindi ni Manchester United n'amanota 40, ikaba ikurikiwe n'ikipe ya Chelsea nayo n'amanota 39. Shampiyona Premier League iraryoshye kabisa, naho ikipe zizamanuka biri kugaragara ko ziri mu murongo mubi cyane ushobora gutuma zimanuka. Ikipe ya 18 nta yindi ni West Ham United n'amanota 20, naho ikipe ya 19 ni Burnley n'amanota 15, naho ku mwanya wa 20 ni ikipe ya Wolverhampton n'amanota 8. Izi kipe uko ari eshatu biri kuziha amahirwe yo kuba zamanuka. Naho abatopu scorer bamaze gutsinda ibitego byinshi bayobowe na Erling Brot Haaland, akaba ari rutahizamu wa Manchester City n'ibitego, akaba ayoboye n'ibitego 20, naho Igor Thiago akaba ari uwa Brentford, akaba afite ibitego 16, naho Antoine Semenyo akaba ari uwa Manchester City nawe akaba amaze gutsinda ibitego 12. Undi wa kane nanone uri mu bamaze gutsinda ibitego byinshi bamwita Hugo Ekitike wa Liverpool, umaze gutsinda ibitego 20. Bakunzi b'amakuru ya siporo rero, reka tubagezeho imikino iteganyijwe uyu munsi. Haraza guca uwambaye. English Football League Cup iraza gukomeza cyane, ngira ngo ni match ziri bube zikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal
kuri Emirates Stadium iraza gukina n'ikipe ya Chelsea uyu mugoroba isaa 4 n'igice kabisa, biraba bitoroshye cyane. Ni match iteganyijwe, bibutsa ko match iheruka ikipe ya Arsenal yari yaratsinze Chelsea ibitego 3-2. uyu munsi rero biraza kuba ari ibicika. Bibutsa Arsenal iyoboye urutonde rwa shampiyona, ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 5. imikino iheruka kuzihuza ikipe ya Chelsea yari yatsinzwe na Arsenal, ariko muri shampiyona ikipe ya Arsenal yatsinze Brentford ibitego 4-0, naho ikipe ya Chelsea nayo iza gutsinda ikipe ya West Ham ibitego 3-2. iyi match rero iraba ikomeye, tuzagaruka tubabwira ku itariki enye hateganyijwe undi mukino uzahuza ikipe ya Manchester City yakira ikipe ya Newcastle, match itazaba yoroshye. Biri kugaragara ko rwose kuri finali dushobora kuharebera amakipe akomeye, yaba Chelsea cyangwa ikipe ya Arsenal. Bakunzi b'amakuru agezweho ya siporo, turabashimiye kuba mwakurikiye cyane James Sport Focus TV channel yacu ya siporo. Reka tubifurize amahoro y'Imana abane namwe. Ciao.